Igama lakhe la kanjani uLady Zama othi ke la love is blind semsakazweni inkandla FM noma kanjani #siyabaleka isikhathi sami kanjani sithi imzuzu selekela isikhombisa phambi ukuthi ubumbane khona lesine khona uBrown Mama belibumbana elapha ikhona lesine sasibe nenhlahla ke enkulu inhlahla ongakazi uyibone siphethe la ukhuzane ngaphakathi endlini zomsakazo inkandla FM bathi idlamleze insizweni idlamleze naseyintombini somthela nje simfake ekhona ke la emoyeni ngoba ke insizwa elapha ke isimke manzonzo ekade ke ikhona le ngaphakathi ke khona ke la ekwelakithi ke enkandla khuzana sikubingelela mfowethu sikwamukela kwenkandla ngiyabingelela kakhulu kuhamba kanjani cha sikhona qhawe lami sikhona ke kakhulu ke qhawe lami mhlawumbe ke qhawe lami sisiphuthuma nje ke singamile siyazi kale lekhona ke la enkandla ikakhulukazi ke umasipala wasenkandla bukhona ke la ekhona ke okuningi ke benikwenza lapha ke njengeciko lamaskandi la khona ke la enkandla usizwa ke kanjani lapha ke khuzani ngokuhlonishwa lapha ke umasipala wakhona ke la enkandla engakusho nje mfowethu ngizoqala ngibingelela ababukeli bonke ungixolele sengajwayele ukuhamba ama TV abalaleli bonke bala enkandla ngibese ngibingelela wena ohlelweni lakho olungayizivele kakhulu ngithi nje indlamlenzi yaphila kazi bayaphila lapha bekhona ngithi nje kodwa unwele lude kakhulu so madoda yeah ukuqhubeka nje ke mase ngimuzweni wakho ukuthi obekwenza la enkandla namhlanje ngingachaza ngokuthi ngingachaza ngenqophamlando ngoba phela mawusebenza iqiniso lethi mawusebenza usuke ukwenzela ukuthi ngelinye ilanga ubonwe njengomuntu nawe umsebenzi wakho obe impumelelo kakhulukazi emphakathini namhlanje ke isitembu sishayiwe umashawe enkandla ekhaya sokuvulela amasango ukuthi wonke umuntu ofisa ukungihlonipha usengangihlonipha ngoba bayibethi ngelumi lesingisi charity begins at home so ke njoba ke namhlanje enkandla ngihlonishwe kanje lokhu kumina ke kusho likhulu kuyangikhuthaza kunginika futhi nenselelo enkulu ukuthi kumele ngisebenze ngamandla ngabe ngisashona emuva ngoba konke engikwenzayo abantu bakuthokozela ikakhulukazi ngisho umasipala wangakithi ngibonga ke nakumeya ubaba ikhansela lami ke uThami ubaba uNtuli ngalento ayenzile ngoba ukuba bengengaye abasebenzi bonke basenkandla no manager obabujili ngabe namhlanje mhlambe umsebenzi wami awuhlonishwa kanje kodwa abakwenzile kusebalazweni right lapha ke Khuba mhlawumbe ke njengoba ubushilo uthi uyaphuthuma mhlawumbe ke sesiphetha nje ke la ngoba ke uthe ke umanzozana ke umile kunenja ekhona ke la Khuba efisa ke ucula ke umaskandi noma ke ecula umaskandi efisa ukuyibona isezingeni lakho kuyeluleka ungathini kuloko engakusho nje ngathi abafowethu ikakhulukazi ngiye ngikuthande mina ukuthi kube khona uthando entweni ofuna ukuyenza noma uyenzayo bese uba nethalente lezo zinto zombili ziyahambisana ngoba ungaba nethalente lento wena ungayithandi ungaba nothando kanti ithalente kawunalo akuyibheka ukuthi lento ofuna ukuyenza kokubili kuyahambisana yini unalo yini uthando kanye nethalente ukuze ngelinye ilanga nawe seyokwazi ukuthi sikuhloniphe uhlonishwe njengendlamlenze yeah nakho umbuzo ogcina eKhuba futhi bese kutetela umculo kaMaskandi ufisa wena ngesingawo ube kuliphi izinga uMaskandi usukwenza konke futhi esekushoda manje ukuthi inhlaka okuyizona esemandleni njengemsakazo idlale Maskandi ngeke ulalele inkandla FM noma ngisekhaya uyadlalwa kuMaskandi la ngizizwa umbaqanga futhi uyadlalwa ngisho ukuthi hayi ekhaya lelu likhombisa ukuthi ubone imsakazo yasemakhaya kodwa bayishaya nje indivo nikeza nje lawo mahora nambala uMaskandi kanti uMaskandi into ofuna ngabe ngempela ihlezi ishunyayelwa ngempela ukuze ngoba iyona umculo okwazi ukudlulisa umlayezo ngolimi lwesiZulu iwona umculo futhi okwazi ukucula into enomlayezo ezokwakha isizwe ngoba umdanso usuke sesijabula silalela nanokuthi kuthiwani sisho lelo gama elishiwo kodwa uMaskandi uyakwazi ukudlulisa ngolimi lwesiZulu kubantu so ke ngiyafisa ukuthi nakuzona zonke inhlaka oma television kuzona zonke indawo bese ungumeli Maskandi ngoba usukwenze kwenzeka Sibonga Khuzani ukuthi uzivakashele kumsakazi inkandla FM ushilo wathi umanzonzwana khona la usaphuthuma khona awakho nje ukugcina nci bese ke uyabala awami ukugcina ngifisa ukudlulisa kubantu kakhulu ukuthi laba khona njengoba bazi ukuthi sibhekene nesifo esikhulu iCovid laba khona baqikelele kuyangichaza ukubona izinamba zehla kanje ukusho ukuthi abantu sebeyiqonda lena ngoba lento eyongafaka ama mask iyona lento esibuyisele emuva ungaba weka ama lockdown kube kuthiwa wonke umuntu uyaqikelele ukuthi azigcine ngempela ephephile athi nje mina kuphepha mina nomunye athi angiphephe angaba aweka ama infections angaka kodwa ke ngoba namhlanje ngiyabona ukuthi iyehla kancane sethemba ukuthi siye sinqobe uthando nokuthula emakhaya ukulwa bakwithi abantu abasebudlelaneni akwehle ake sifundiseni ukuthandana ukuze sazi ukuthi ngelinye ilanga siwakhe imindeni enobumbano nothando namathalente ethu asebenza ngendlela eyona
Siyabonga kakhulu yezwa mfowethu. Indlela ayinhle khona masuhamba usuphike lapha ekhaya. Ake ngidonseke lapha ke Khuzani ke Dlamlenze. Uthi ke akehlulwa lapha ke uJesu.